Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Ni amakuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'inyanja ngari, Irani na Israeli. Umuriro watse, ariko ndaza guhera ku batekinisiye b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije ku mushinga w'amasezerano y'amahoro agiye gushyirwaho umukono i Washington DC mu mpera zino Kamena. Ni ibiganiro rero byabo byibanze ku nyungu z'u Rwanda na Kongo bihuriyeho, by'umwihariko mu nzego zirimo politike, umutekano ndetse n'ubukungu. Magingo aya rero mu cyumweru gitaha nibwo aya masezerano ashobora kuzashyirwaho umukono, ariko akabanza kuzashyirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi, hagati ya Nduhungirehe ndetse na Therese Kayikwamba Wagner. Nyuma yaho rero, usibye iri sinywa ry'aya masezerano y'abaminisitiri y'amahoro, hazakurikirwa rero gusinya aya masezerano hagati y'abaperezida b'ibihugu byombi, hagati ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imbere ya Donald Trump muri White House hari Washington DC. Ibi byose ndaje mbikubwire, nkubwire ibiri kubiye muri aya masezerano, nkubwire ibyo aba batekinisiye b'u Rwanda na Kongo bemeranyije muri uyu mushinga w'aya masezerano. Si ibyo gusa, kuko ndaza kukubwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiyifuza ko Abanyarwanda bafashwe bugwate na FDLR bataha. Magingo aya rero HCR iravuga ko impunzi yarekuye zirenga 2,500 zari zarafashwe bugwate na FDLR ikazishyikiriza u Rwanda. Hari benshi ngo bakiri mu mashyamba yo muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo Kinshasa idashaka kurekura kuko ngo aribo iri gukuramo abarwanyi bashya binjira muri FDLR. Ibi byose ndaje mbikubwire, ndetse n'ibyo HCR ivuga, ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bigarukwaho. Ndaza kandi kukubwira amakuru ari kuvugwa ku ngabo za SADC ko hari ingabo zimwe zishobora kuba zarihishe mu mujyi wa Goma, zikaba zidashaka gutaha bitewe n'umugambi bafitanye na Kinshasa, ndetse hagati y'ibihugu bya SADC ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo hari igihugu gishobora kuba noneho kigiye kuza kurwanya M23 batari muri SADC. Ese ni Afurika y'Epfo? Ese ni Malawi? Ese ni Tanzania? Uraza kubimenya. Ndaza kandi kukubwira n'amakuru yandi ari kugenda avugwa kugeza ubu ngubu ku kibuga cy'imirwano. Ibintu byongeye guhindura isura, ibintu byakomeye. M23 kuva mu gitondo ku isaha y'isa 11:15 yari iri guhangana n'ibitero by'abazalendo mu mijyi ikomeye cyane yo muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari zitandukanye. Teritwari ya Kabare hubuye imirwano, teritwari ya Walungu hubuye imirwano, ndetse magingo ya ngaya ni imirwano yanasize M23 ibohoje ibice bitandukanye, kuko imirwano yabereye ahitwa Imumosho, n'ahitwa Chilunga, n'ahitwa Katana. Yari imirwano ikomeye cyane yumvikanyemo urusaku rw'intwaro ziremereye cyane, utibagiwe n'ahitwa Iluhala. Ni mu bice byo muri teritwari ya Walungu, n'ubundi naho hubuye imirwano rutura. Ndaza kukubwira resulta uko birangiye, kuko ni imirwano yatangiye mu rukerera rw'igitondo. Ndetse amagingo ya ngaya amakuru aranavuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaba yasabye uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu, uyu ni umuyobozi wa zone ya 3 y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, Maniema ndetse na Ituri. Magingo ya ngaya rero uyu Masunzu arashinjwa ngo kuba ari gutererana abahungu ku rugamba. Tshisekedi rero yongeye kumusaba ko yashyiramo imbaraga kugira ngo arwanye M23 yivuye inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi byose ndaje mbikubwire, ariko ntabwo ndi buze kuba ndenze ngo ibiri kugarukaho ku ntambara ya Israel ndetse na Iran, kuko amakuru ahari nuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko yahaye Iran amahirwe yo gukora ku bwirinzi bwo mu kirere, ndetse kugira ngo yihagarareho kuri ibi bitero Israel iri kugaba kuri Iran. Ese Vladimir Putin yaba yatangaje iki? Ibi byose ndaje mbikubwire magingo ya ngaya. Ndetse hari n'amakuru avuga ko ahitwa Tel Aviv, ni mu murwa mukuru wa Israel, Iran yahateye ibindi bisasu karahabutaka karundura, ndetse binasiga hangiritse byinshi birimo n'ibikorwa remezo bya Israel. Ni nako kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahaye umugisha umugambi wo gutera Iran
ndetse yabitangarije igisirikare cya Amerika ngo gishyiremo imbaraga ubundi kigabe ibitero karahabutaka kuri iki gihugu cya Iran kigize karaha kajyahe ku gutunga intwaro za nucleaire. 5/5 reka mbahereze ikaze n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5/5. Niko tubagezaho amakuru ya mbere yize wacukumbuye kandi aturutse ku isoko. Ikaze. Reka n'ubundi munyemerere mpere kuri aya makuru akomeye cyane. Abatekinisiye b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeranyije rero ku mushinga w'amasezerano y'amahoro agiye gushyirwaho umukono. Ni intumwa zishinzwe ibya tekinike z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zamaze kwemeranya umushinga w'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi bizasinya mu mpera z'uku kwezi kwa Kamena. Abatekinisiye bateguriye uyu mushinga i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bamaze iminsi igera kuri 3 baganira imbonankubone. Ni ibiganiro byabo byibanze ku nyungu za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bahuriyeho, by'umwihariko mu nzego zirimo politike, umutekano ndetse n'ubukungu. Ku wa gatatu tariki ya 18 Kamena 2025 nibwo bohereje izi nyandiko z'umushinga w'amasezerano mu muhango wayobowe n'umunyamabanga wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika, Alison Hoke. Uyu Hoke abinyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yavuze ko atewe ishema no kuba yarayoboye ibi biganiro byateguriwemo uyu mushinga w'amasezerano, agaragaza ko ari intambwe iganisha ku mahoro arambye hagati y'ibihugu byombi. Ati ntewe ishema no kuba nari nyoboye ibi biganiro by'amahoro by'iminsi 3. Ati byabaye kandi byanatanze umusaruro wo gusinya inyandiko y'amasezerano y'amahoro bikozwe n'intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabyibuka ko kandi mu cyumweru gitaha aribwo hazakirwa ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. U Rwanda ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Ku ruhande rwa Kongo ni Therese Kayikwamba Wagner, bazaba bari imbere y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bubanyi n'amahanga witwa Michael Rubio, ndetse bazaba bari imbere y'akanama gashinzwe gukurikirana iby'ayo masezerano azasinywa mu mpera za Kamena, akazashyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku ya 27 Kamena nibwo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bazashyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro, bazasinyira imbere ya mugenzi wabo Michael Rubio wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mushinga w'amasezerano y'amahoro abatekinisiye b'u Rwanda n'abakongo bateguye wabakiriye wabanjirije nyine uwo ba minisitiri bazashyiraho umukono, ubundi ba perezida bombi hagati y'u Rwanda na Kongo bagashyiraho umukono mu buryo bwa nyuma. Mu byo impande zombi zanemeranyijeho harimo ko ibihugu byombi bigomba kubaha ubusugire bw'ubutaka bw'ikindi no kubuza imirwano ndetse no guhagarika imirwano no gusenya no kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari iya leta no gushyiraho urwego rwo guhuriza hamwe ibikorwa by'umutekano ndetse no korohereza impunzi n'abavuye mu byabo gutahuka. Hari kandi n'ibikomeje kugenda bigarukwaho bijyanye n'ubukungu ndetse no gushyiraho ubufatanye muri gahunda yo kwishyira hamwe k'ubukungu bw'akarere. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari nka bimwe mu bihugu biri guhuza u Rwanda na Kongo rero mu biganiro nabo bagize byinshi batangaza. Bavuze ko impande zombi zemeranyije kuri uyu mushinga w'ayo masezerano mu rwego rwo gukuriranaho ibibangamiye igihugu kimwe. Rero birahura neza na gahunda u Rwanda na Kongo banemeranyijeho mu biganiro by'amahoro, ndetse usibye iri sinywa ry'ayo masezerano y'amahoro rizaba mu mpera z'uku kwezi, Amerika yo ivuga ko initeze ko ba perezida bombi bazahurira Washington DC mu rwego rwo gukomeza guteza imbere amahoro, ituze n'ubukungu ndetse no mu karere ka Afurika ibiyaga bigari muri rusange. Bikaba ari ibintu n'ubundi bikomeje kugenda bigarukwaho muri aya masezerano. Reka nkomereze ku kibuga cy'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeye
yakomeye, imirwano yahinduye isura mw'abantu mwe. M23 n'abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi na FARDC bongeye gutana mu mitwe, bararipagurana, ivumbi riratumuka. Ibi byabereye mu midugudu n'imijyi myinshi yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano imaze ibyumweru byinshi ihungabanya umutekano w'abaturage, ndetse iri kubera mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ni imirwano yakajije umurego kuva tariki ya 18 Kamena ku munsi w'ejo 2025 muri teritwari ya Kabare, teritwari ya Karehe ndetse naho teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Muri teritwari ya Walungu impande zombi zatangiye imirwano kuva kuwa kabiri tariki ya 17 Kamena ahitwa Nyangezi no mu duce duhakikije, nko mu duce nyine dutandukanye twa Nyangezi, mu bice bitandukanye imirwano yongeye kuba karahabutaka karundura. Abantu benshi rero bari kuri tere cyangwa dukesha aya makuru baravuga ko bumvaga urusaku rw'intwaro ziremereye cyane n'izoroheje ariko rwari rukomeje kwiganza muri bine bice, ndetse bakavuga ko imirwano yanatangiye mu gitondo ku isaha saa 11 n'igice, ndetse amakuru akaba avuga ko imirwano igejeje kuri iki gicamunsi. Ni nako kandi byari bimeze ahitwa Iruhala, n'ubundi ni muri teritwari ya Walungu. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko Iruhala no mu bice bikikije habaye imirwano, ariko hari ituze kugeza kuri uyu mugoroba. Ni imirwano ikaze kandi yiganjemo cyane iri kubera muri teritwari ya Kabare, cyane cyane ahitwa muri Chilunga, ahitwa Mumosho n'ahitwa Katana. Urugero rero magingo ngaya imirwano yatangiye ahitwa Chilunga, ariho imirwano yatangiriye ku isaha saa 11 n'igice z'igitondo, n'ubundi ikaba igejeje kuri aya masaha aho haracyumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Umwe mu baturage w'aha Chilunga yagize ati abazalendo bagerageje kwirukana inyeshyamba za M23 ariko abantu babiri nibo bahasize ubuzima kugeza ubu. Amakuru aturuka muri societe civile muri aka gace kandi ka Mumosho naho habereye imirwano, ndetse n'ahitwa Katana ngo haracyari ubwoba bwinshi nubwo M23 yahagaruye ituze, ariko kubera amakimbirane ariko havugwa imirwano ishobora kongera kuhubura. Ni imirwano kandi yanabereye ahitwa Imumosho, n'ubundi bikavugwa ko yakwirakwiye ahitwa Nyantende. Aha naho humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye cyane bituma haba ubwoba, ndetse no muri Panzi, ahitwa Panzi naho ubwoba ni bwose. Iyi mirwano kandi iri kugenda ikwirakwira mu buryo bunyuranyije n'amasezerano yo guhagarika imirwano yatangajwe kugira ngo inzira y'amahoro itandukanye izahagarike nyine iyi mirwano, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bukozwa iby'ibiganiro byabereye i Doha muri Katari byo guhagarika imirwano ndetse no korohereza abashigishwe n'intambara kuba basubira mu buzima busanzwe. Biri rero mu byo Kinshasa yananiwe kubahiriza, M23 nayo ikaba ikomeje kwicanaho umuriro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni nako kandi magingo yangaya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntiyifuza ko abanyarwanda bafashwe bugwate na FDLR bataha. Ubutegetsi bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ntibushaka ko abafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bataha. Muri Gicurasi 2025 nibwo u Rwanda rwakiriye abanyarwanda bagera ku 1500 bari barafashwe bugwate na FDLR mu bice bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyaruguru kuva rero mu myaka myinshi ishize. Ni igikorwa cyo gucyura aba banyarwanda cyagizwemo uruhare na HCR yari bacumbikiye mu nkambi yo mu mujyi wa Goma, iranabaherekeza kugeza ubwo cyangwa bashyikirijwe inzego z'umutekano z'u Rwanda. Aba banyarwanda rero bakigera mu Rwanda basobanuye ko bari babayeho nabi, bagaragaza ko bishimiye gutaha mu gihugu cyabo cyababyaye bagatanga umusanzu mu iterambere ryacyo. Uwitwa Nibishaka Marcel ni umwe mu batashye, yagize ati birashimishije kuko nagiye gusaza ntabonye gakondo yanjye. Ati nishimiye kuba ngarutse mu gihugu cyanjye. Ku ya 17 Kamena 2025 nibwo Minisiteri ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyihagarariye witwa Chantal Chambu Mwamvita yahuye n'umuyobozi mukuru wa HCR Filippo Grandi amugaragariza ko gucyura abanyarwanda leta yabo itabigizemo uruhare ari ukubangamira ikiremwamuntu. Minisitiri Mwamvita yagize ati naje kuvugira aba bantu muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo bazira kurenga gukomeye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Ati ndasaba ko iki gikorwa cyoroherezwa cyangwa cyoroshywa kugira ngo izi mpunzi zitahe cyangwa
aba bafashwe bugwate. Nk'uko rero Minisiteri y'Uburenganzira bw'Ikiremwamuntu ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabitangaje, uyu mwafita yabwiye Grandi ko HCR itakabaye ikorera mu bice by'intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo biri kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23. Leta ya Kongo yifatanya na FDLR mu rugamba rwo kurwanya M23, yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo uyu mutwe w'iterabwoba urusheho kugira imbaraga ndetse no kugira ubushobozi. Mu byo iwufasha harimo kuyiha intwaro, ibiribwa, imishahara no gukora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda baba mu burasirazuba bwa Kongo badataha, kuko ari bo ukuramo abarwanyi bashya binjira muri FDLR. Rero HCR yafashije aba banyarwanda gutaha nyuma yo kuva mu maboko ya FDLR mu minsi ishize. Abarenga 2500 nibo bamaze kuba bashyikirizwa u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda RDF n'igisirikare cya Uganda UPDF bahuriye mu nama y'umutekano yabereye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yari inama igamije kwiga ku ishusho y'umutekano no gushaka ibisubizo by'ibibazo by'abaturiye imipaka no gukaza umutekano ku mipaka y'ibihugu byombi. Ni inama yatangiye ku ya 18 Kamena 2025, bikaba biteganyijwe ko iza kurangira kuri tariki 20 Kamena 2025. Uruhande rw'u Rwanda rwari ruhagarariwe n'umuyobozi wa diviziyo ya 5 muri gisirikare cy'u Rwanda RDF, Brigadier General Pascal Muhizi, mu gihe Uganda yayihagarariwe n'umuyobozi wa diviziyo ya 2 Major General Paul Muhanguzi. Iyi nama kandi yanitabiriwe n'umuyobozi ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda, Colonel Emmanuel Luzindana, ndetse na Brigadier General Emmanuel Shilinga ushinzwe ibya gisirikare muri ambasade ya Uganda mu Rwanda. Ni ku nshuro ya 5 ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'igisirikare cya Uganda UPDF bahurira mu nama izwi nka Proximity Commander Meeting, igamije gusuzuma uko umutekano w'ibihugu uhagaze no gukemura ibibazo by'abaturage no gukomeza umutekano ku mupaka uhuza ibihugu byombi. Muri iyi nama impande zombi zagarutse kwishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafashwe mu nama iheruka, cyane cyane kurwanya ibikorwa binyuranyije n'amategeko ku mupaka w'ibihugu byombi no gukumira ibibazo bishya bishobora guhungabanya umutekano w'ibihugu byombi. Brigadier General Pascal Muhizi yashimiye intumwa z'igisirikare cya Uganda UPDF, avuga ko kwitabira iyi nama ari ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye bw'impande zombi. Brigadier General Muhizi yanagaragaje ko ubwitange bw'abayobozi b'ingabo zegereye ku mupaka bagira uruhare rukomeye mu kubungabunga umutekano w'akarere no guteza imbere ubufatanye. Yavuze ko kandi umutekano ku mupaka n'akarere muri rusange ari inshingano rusange. Basaba rero ubufatanye buhoraho. Ati ibikorwa by'uruhande rumwe. Yongeyeho kandi ko RDF na UPDF berekanye ko guhuriza hamwe amakuru n'imikoranire y'ingabo biri gutanga umusaruro ushingiye ku kwizerana hagati y'ibihugu byombi. Brigadier General Paul Muhanguzi uhagarariye UPDF yashimiye RDF by'umwihariko Brigadier General Muhizi n'itsinda rye kubwo gushyigikira imikoranire. Agaragaza ko izi nama zagiye zitanga umusaruro mu gusangira amakuru y'ubutasi no gutegura ibikorwa bya gisirikare bihuriweho no gushyira mu bikorwa gahunda zizamura imibereho myiza y'abaturage baturiye hafi y'umupaka. Yagize ati igihe cyose tugamije iterambere ry'abaturage bacu batuye ku mipaka, ati twizeye gukomeza gukurikiza icyerekezo cy'abakuru b'ibihugu bacu n'inama zitangwa n'abayobozi b'ingabo zacu. Izi ntumwa kandi za Uganda n'iz'u Rwanda zahuriye mu ruzinduko ku cyicaro gikuru ku cyicaro cy'akarere ka Nyagatare, aho zakiriwe n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu Matsiko Gonzagwe. Yashimiye kandi iyi nama, avuga ko ifasha gukemura ibibazo rusange byo ku mupaka no gushimangira ubufatanye bw'abaturage b'ibihugu byombi, cyane cyane mu iterambere ry'imibereho myiza yabo. Biteganyijwe ko rero izi ntumwa zizasura ingoro ndangamategeko yo kubohora igihugu iri ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi
mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni inama kandi yahuzaga nyine intumwa z'u Rwanda na RDF ndetse n'iza Uganda UPDF, igamije gusuzuma uko umutekano w'ibihugu byombi wifashe cyane cyane ku mupaka. Ibintu rero byagiye bigarukwaho na bamwe mu bayobozi batandukanye. Magingo aya ngaya rero byanashimishije impande zombi kuko ibiganiro byagenze neza ku buryo budakemangwaho. Yego, hanyuma reka duhere ku itaha ry'ingabo za SADC. Bwana Nsanzimfura, ahangaha hari ikintu nshaka ko wumva. Nshaka ko wumva iki kintu. Ati urumva ni SADC. Abanyarwanda bari kubona ukuntu Ritiko ziri gutwara aba bagabo. Yego, Umva amagambo babivugira ahangaha. Tera icyumviro. Batariko ziri kwihuta. Yego. Yaje kumbarira suni zinga. Umunyerekezi zinga. Ni Ritiko kabisa zuza abasirikare. Ku yindi nshuro rero hatashye izindi ngabo za SADC. Biravugwa ko ngiye nkunda kumva abanyarwanda uburyo baba baganira kuri izi ngabo zatsinzwe za SADC iyo ziri gutaha zica muri ya mihanda ya Rubavu. Yego, Zerekeza hariya ku Rubavu, Musanze, Kigali. Yego. Kigali, Rusumo. Yego, sinzi niba wumva urusaku abaturage uburyo bari kuzikomera. Nabo barabizi neza uburyo zataye baba. Yego. Niyo njye ko ukabona rwose batashye bitari official bitazwi. Tujya kumva twumva ngo basohotse mu bambiro binjiye mu modoka batashye ngo bambutse umupaka. Byarahishwe. Icyo nshaka kubwira abantu bacu kuri iyi nkuru. Yego, ku munsi w'ejo twagiye tubona ingabo nyinshi za SADC ziva hano mu burasirazuba bwa Kongo, bisa nkaho cyaba ari n'icyiciro cya nyuma cy'abasirikare. Ku wa gatatu w'iki cyumweru. Yego, niko byabaye ku munsi w'izi ngabo zatashye n'icyiciro cya kangahe rero? Cya gatatu, cya kane? Magingo ya ni icyiciro cya kane. Icya kabiri n'icya gatatu byarahishwe. Icya kabiri n'icya gatatu byarahishwe. Twaherutse dutangaza ko hari abasirikare barenga 700 ba SADC batashye banyuze ku butaka bw'u Rwanda. Yego, byo byaranditswe n'ibinyamakuru bitandukanye. Kuko magingo aya dutungurwa nuko bukeye bwaho haciye iminsi ibiri twumva ngo muri Afurika y'Epfo abasirikare 240 n'abangahe ngo bagezeyo bari kuvuga amahano y'Inventura yabakoreye nuko byabagerekeye hariya ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Kongo batanga ubuhamya ari Pretoria. Yego, twatunguwe rero no kumva ibyatangajwe na Monowabisi Jacob, ni umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo. Yego. Avuga ati rwose twacyuye ingabo ariko imibare imaze gutumbagira. Rero magingo aya yego hari hatangajwe 2,200. Kandi inkuru twabwiye twebwe ubwacu yitara ry'abasirikare hari icyo gihe hari hatashye 700 bonyine. 700 byari tariki zinga niba nibuka neza 12. Yego. Ikiriho nuko kugeza ubu ngubu nubwo ibyiciro bibiri byahishwe ariko ntabwo abasirikare batashye bari munsi y'icyiciro cya mbere. Yego, bisa nkaho byari uniform kuko mbona hatashye ku cyiciro cya mbere abasirikare 700. Biravugwa ko ku cyiciro cya kabiri naho hatashye 700. Yego, n'icyiciro cya gatatu. Rero ku munsi w'ejo ku wa gatatu hatashye ikindi cyiciro cya kane. Nacyo biravugwa ko cyari kigizwe n'abasirikare barenga 700. Yego, ariko batarenze 1000. Yego, magingo anga rero tubaze twebwe tugenekereje n'ubwo imibare itarajya hagaragara. Amakuru ahari nuko byibuze SADC abagera ku 3,000 nibo bamaze kuva hano mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, rero n'ubundi ku munsi w'ejo havuye hano mu mujyi wa Goma bisi ziri hagati y'10 na 14. Yego, zinyuranye na hano Rubavu, Musanze, Kigali, Rusumo. Yego, rero uko SADC n'ubundi igenda itangaza amakuru y'uko izi ngabo zabo ziri gutaha ndetse n'uburyo ziri kugera hariya i Pretoria muri Malawi ndetse na Tanzania, biri kugaragara ko SADC bashobora kuba noneho bashize.
kuko tuzi ko hariyo ingabo zigera ku zari zirenze ibihumbi 3 si ntabwo zirenze. Okay, ubwo rero iki cyaba ari icyiciro cya nyuma. Turaza kumenya ngo se hatashye ari bangahe. Yego. Situation imeze ite ubundi mu gutaha byageje kugenda bite. Kuko nabo ntabwo baza gutinda hariya cato bareta bagezwa iwabo abajya muri Marayo bagereyo. Deje bagezwe icato n'ubundi bahita babiplace. Yego. Ubwo rero biravuga ko aba basohotse mu kigo cya gisirikare cya Mubambiro mu masaha ya saa 3 z'igitondo. Urumva? Aho zari zicumbitse. Kuva umutwe wa M23 wafata uyu mujyi wa Goma. Ngiki kimwaroro cya Sadek nguko gutaha, nguko kumwara, nguko kumwaragurika. Nta wigeze ari gifoto, nta wigeze mu by'ukuri agaragaza ko yishimiye gutaha. Wagira ngo batashye batabishaka. Kubera igisebo nicyo cyose rwose. Ariko nubundi gusaba ko aba bijyanye no kuba baragiye bagaragaza ko batashakaga guca ku butaka bw'u Rwanda. Yego. Ahubwo byabaye nyine nko kuba nyine ibyemeranyijweho byararangiye bitagezweho, kuko bari bemeranyije na M23 ko bazanyura ku kibuga cy'indege cya Goma. Biza kurangira bidashobotse, Sadek hitamo noneho igishoboka. Ibyo bashakaga byaranze, bahitamo ibibakundiye. Byari uguca ku butaka bw'u Rwanda. Okay. Hanyuma rero ikindi dukomozaho, reka twinjire muri iyi ngingo y'imyaka 3. Abantu bacu babyumve, turagerageza kuhina kuko ni birebire. U Rwanda na Kongo imyaka 3 irihiritse bidacana uwaka. Tubabwira niyo mu mishinga yadindiye. Reka tubabwire. Bwana Nsanzimfura Jarimar, uteze amatwi ngo wumve iyi myaka 3 ibyo u Rwanda rwahombye ndetse na Kongo. Ndakumva cyane. Uburyo umwana wazambye hagapfa byinshi. Na article ndende rwose. Imishinga yahuzaga ibihugu byombi kadindira. Na article ndende mbona. Uzi ibintu byabaye. Mu myaka 3 ishize u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byari bifitanye umubano mwiza warushingiye ku bufatanye mu rwego rw'ubukungu. Yego. Koroshya ubuhahirane n'imigenderanire. Kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ibikorwa remezo. Yego. Ariko amakimbirane ashingiye ku mutekano yavutse hagati y'ibi bihugu mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 yatumye imwe mu mishinga byari bifitanye ihagarara, indi iradindira. Mu mishinga yadindiye harimo kubaka uruganda runini rw'amashanyarazi rw'ubu ndetse ubufatanye mu kubungabunga parike, uwo gutunganya amabuye y'agaciro, ubushakashatsi buhuriweho mu kiyaga cya Kivu ndetse no kubaka umudugudu w'icyitegererezo wa Goma. Icyo gihe rero harimo n'umushinga w'uruganda rw'amashanyarazi. Ni umwe mu mishinga ikomeye yadindijwe n'aya makimbirane wagarukagaho, n'umushinga wo kubaka uruganda rugari rutunganya umuriro w'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3, ari nabwo Amerika ishaka ko nibasinye amasezerano y'amahoro bizahita bishyirwa mu bikorwa. Urugomero ruhuriweho n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Muri 2016 ibi bihugu byanemeranyije ko byaza umusaruro umugezi wa Rusizi cyangwa se Ruzizi. Yego. Bihuriyeho. Yego. Rero bari bapanze ko bahubaka uruganda rufite ubushobozi bwo gutanga megawati byibuze 147 z'umuriro w'amashanyarazi. Niba nibuka neza. Yego, uyu mushinga wari ufite agaciro ka miliyoni 450 z'amadolari y'Amerika. Watewe inkunga na Banki y'Isi, umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, Banki Nyafurika itsura amajyambere AFDB. Yego. Byari byitezwe ko uzarangira muri 2024, ariko wagiye udindira bitewe n'amakimbirane ibihugu by'ibituranyi byagiye bigirana, yanatumye habaho ubufatanye bukwiye. Yego, imirimo yo kubaka uru rugomero izarangira itwaye miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Mu ntangiriro z'ukwezi, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr. Jimmy Gasore yararusuye avuga ko imirimo izatangira mu gihe cya vuba. Ibi bihugu ko ari bitatu, Rwanda, Uburundi na Kongo, ngo bizatanga amafaranga angana ndetse n'amashanyarazi azaboneka bizayagabana mu buryo bungana. Bivuze ko rero buri gihugu kizishyura arenga miliyoni 266 z'amadolari y'Amerika, kizajya gihabwa umuriro ungana na megawati 68.6 kwijana. Biteganyijwe ko imirimo yo kubaka urugomero izatangira muri Mutarama umwaka utaha, ukarangira mu mwaka wa 2030 utwaye arenga miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika. Yego, undi mushinga
wari uwo kubungabunga parike muri 2014 nibwo intumwa z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda zahuriye mu nama yari igamije gushyiraho ingamba zo kurinda umutekano wa parike zihuriyeho ruherereye mu ruhererekane rw'imisozi ya Virunga n'inkengero zazo. Yego, muri iyi nama hafashwe ingamba zo gukumira ba rushimusi muri parike n'imitwe yitwaje intwaro iteza umutekano muke mu karere nka FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Hagiye habaho inama zateguwe n'ihuriro rya GVTC cyangwa se Greater Virunga Transboundary Collaboration zigamije kunoza ubufatanye mu bukangurambaga. Izi parike rero bwana Nsanzimfura zifite ubuso bwa kilometero kare by'ibihumbi 7,900 gusa amakimbirane yaje kubakoma mu nkokora. Yego, byagezeho rero mu Kwakira 2022 leta ya Kongo ishinja u Rwanda kuyibira ingagi n'inkende. Urabyibuka byateje saga bati u Rwanda rwatwi uretse n'amabuye badukiriye n'inkende n'ingagi. Gusa icyo gihe ambasaderi warwo wungirije muri Loni witwa Robert Kayinamura bazina yagiye abasubiza kenshi avuga ko ngo ari imyumvire ya gikoroni. Ambasaderi rero Kayinamura yagize ati mu myaka 28 gusa ishize u Rwanda rushinjwa ibirego buri munsi. Ati iyo nta mazi ahari ni u Rwanda, ngo nta mashanyarazi ni u Rwanda, nta mihanda ni u Rwanda. Ati ni imyumvire y'ubukoroni dukeneye kurenga. Ati dukeneye kurenga iyo myumvire kabisa tukajya mu buryo bwo kwishakaho ibisubizo bikemura ibibazo. Yego, undi mushinga rero ari nawo ukomeye harimo amasezerano yo gutunganya zahabu. Aya basi gutunganya zahabu. Ese waruzi ko amasezerano y'Idoha harimo na gahunda yo kuba y'agaciro yatunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda? N'ubundi niko bimeze. Kuko Kongo urabizi kungaye ku bwoko bwinshi bw'amabuye y'agaciro, ariko kuva mu gihe cy'ubukoroni abyazwa umusaruro cyane n'abanyamahanga bitewe n'uko idafite inganda zo kuyatunganya mu rwego rwo kuba yakongererwa agaciro. Ubwo rero bitewe n'uko u Rwanda rufite uruganda rwa Gasabo Gold Refinery rutunganya zahabu, ibihugu byombi byarangiriye cyangwa se byaraganiriye byemeranya ko iri buye ry'agaciro rizajya ritunganyirizwa i Kigali kugira ngo inyungu Kongo ikuramo cyangwa se rikuramo ziyongere. Muri Kamena 2021 ibihugu byombi byagiranye amasezerano yo gutunganya ndetse no gucuruza zahabu yari gushyirwa mu bikorwa n'ikigo cya leta ya Kongo cyitwa Sakima cyangwa se amagambo arambuye ni Société Orifère du Kivu et du Maniema na Adita Limited yo mu Rwanda. Ubwo abarwanyi ba M23 bamaze gufata umujyi wa Bunagana muri Kamena umwaka wa 2022, leta ya Kongo yahagaritse ayo masezerano ishinja u Rwanda gufasha uyu mutwe witwaje intwaro, gusa rwo rwarabihakanye. Yego, undi mushinga wari uwo gukora umudugudu w'icyitegererezo wa Goma. Ni umushinga cyane mu majyaruguru yawo washegeshwe bikomeye n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo muri Gicurasi umwaka wa 2021 byasenye inzu zirenga 1000 muri teritwari ya Nyiragongo. Iki cyari ikimenyetso rero cy'ubucuti n'ubuvandimwe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasuye Nyiragongo nyuma yo kureba uburyo abaturage bashengushwe n'iki kiza. Abasezeranya kububakira umudugudu w'icyitegererezo umeze neza nk'uwa Kinigi mu karere ka Musanze mu Rwanda. Ni ibiganiro byarabaye. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inohereza intumwa zayo mu karere ka Musanze kugira ngo barebe uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi uko umeze. Rero ati byemezwe ko nyine ngo byemezwa ko ngo ibikoresho bizawubaka ngo birimo amatafari n'ibindi bizava mu Rwanda. Abayobozi basubiye iwabo banyuzwe icyo gihe. Yego, byari binateganyijwe ko uyu mudugudu uzatahwa tariki ya 4 Nyakanga 2022 ku munsi rero wo kuyibohora, ugatwara amafaranga arenga miliyari 26 z'amafaranga y'u Rwanda nk'ayakoreshejwe kuwa Kinigi. Gusa icyo gihe cyageze umubano warazambye. Yego, imambo zari zaramaze gushingwa mu kibaya cya Nyiragongo ahangaha rwose mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo cyagombaga kubakwamo uyu mudugudu. Ibibanza nabyo byari byarakaswe
hari kubakwa amagorofa yo guturamo ndetse n'ibikorwa remezo birimo ivuriro ndetse n'amashuri. Yego, undi mushinga harimo ubushakashatsi mu kiyaga cya Kivu. Kabisa, gufatanya ubushakashatsi mu kiyaga cya Kivu, gukora ibikorwa by'ubushakashatsi. Muri Mata 2017 u Rwanda na Kongo bwarasanze fura byagiranye amasezerano y'ubufatanye mu gushakisha peteroli mu kiyaga cya Kivu, hashingiwe ku biganiro abakuru b'ibihugu bagiranye ubwo bahuraga mu mwaka wa 2016. Byari byitezwe ko ayo masezerano azafasha ibihugu byombi kumenya uduce peteroli iherereyemo kuri iki kiyaga, ingano yayo ndetse n'uburyo ishobora kubyazwa umusaruro. Nyuma yaho M23 ifashe Bunagana, leta ya Kongo yafashe icyemezo cyo guhagarika amasezerano y'ubufatanye yagiranye n'u Rwanda irushinja kuyitera. Hanyuma u Rwanda rwiyemeje gukomeza rwonyine ubushakashatsi mu gihe cyarwo cy'ikibaya, mu gice cyarwo cy'ikibaya cya Kivu, ndetse bwanatangiye gutanga umusaruro kuko muri Mutarama uyu mwaka wa 2025 rwemeje ko rwabonye uduce 13 dushobora kuba turimo peteroli. Magingo ngaya rero ubushakashatsi bwababaje leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'intebe wayo Judith Suminwa Tuluka ategeka minisitiri w'umutungo kamere witwa Aime Sakombi yego gusaba iki kigo cy'u Rwanda gishinzwe mine na peterole na gaze RMB ibisobanuro kuri utu duce twabonetse mu kiyaga cya Kivu. Yego, noneho rero haba hari icyizere cyo gusubukura imwe mu mishinga, ni ikibazwa. Kuva rero muri 2022 u Rwanda na Kongo byahuriye mu biganiro byayobowe n'abahuza barimo Angola, byari bigamije gufasha ibi bihugu kongera kubana neza, ariko kugeza mu mpera za 2024 icyizere cyo kugera ku musaruro mwiza cyari cyaramaze gukendera. Muri Werurwe 2025 nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi baherukaga muri Nzeri 2022 ubwo bari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahujwe na Katari, bemeranya ko hakomeza ibiganiro bigamije gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatangiye guhuza u Rwanda na Kongo muri Mata, zifasha ibihugu gushyira umukono ku masezerano y'amahame ngenderwaho aganisha ku mahoro ashobora gufasha ibihugu kongera kubana neza. Byitezwe ko mu gihe umubano w'u Rwanda na Kongo wazahuka bazasubukura iyi mishinga yose twagiye tugarukaho haruguru. Ndetse harimo ikizabanza gukorwa ngo ni uru rugomero rwa Rusizi ya gatatu no kubungabunga parike no gutunganya amabuye y'agaciro ya zahabu. Iki kintu kizaherwaho byumvikana cyane. Ni byinshi. Ni byinshi kabisa, byinshi byagiye bigarukwaho rwose. Iyi mishinga ni myinshi kuko u Rwanda na Kongo, buriya u Rwanda ibicuruzwa byose u Rwanda rwohereza mu mahanga 90% bigezwa cyangwa byoherezwa ku butaka bwa Kongo. Hari imishinga itandukanye batanagarutse aha ngaha, ubucuruzi bwambukiranya imipaka ntabwo ku baturage kuko bwo buracyakora deje, ariko mu gihe cy'intambara mu by'ukuri bwagiye bukabwa mu nkokora. Imigenderanire ntabwo imipaka yafunzwe, ariko habayeho kutizera umutekano, bamwe barikupa, ntabwo byabura ingaruka byagize. Kandi ubwo icyo gihe nta nubwo u Rwanda na Kongo, yaba Abanyarwanda n'Abanyekongo, ntawasabwaga visa cyangwa se ntawasabwaga pasiporo, ni uguhabwa jeto gusa. Kugera ku mupaka bakaguha jeto ugakomeza ubucuruzi bwawe nta nkomyi. Rero byagiye bikomwa mu nkokora, twagiye tunagira abaturage bagiye bagira ubwoba bavuga ati ubundi se buriya ntibirangiye. Ariko gufunga imipaka byo Tshisekedi yabaye imfura ntiyabikora, ntabwo yabaye nka Perezida Ndayishimiye. Yego, hanyuma indi nkuru twakwinjiramo rero ni raporo ya Human Rights Watch. Raporo ikomeye cyane, mbona ishinja M23 bagihwema gushinja M23 gukora ibyaha bitandukanye. Ndabona magingo ngo baranayishinja kwimurira Abanyekongo mu Rwanda ku gahato. Reka tubikomozeho. Muri raporo yatangajwe kuri wa gatatu, ni raporo ndende, wa muntu we basigaye bashinja M23 ibintu byinshi, ngo kandi wibuka ko nta byumweru bibiciye wabasohoye raporo ishinja M23 guhonyora uburenganzira bwa muntu. Muri raporo yatangajwe kuri wa gatatu tariki 18 Kamena, itangazwa n'umuryango Human Rights Watch,
ubuyobozi bwa M23 AFC bukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo burashinjwa kwirukanira ku gahato abaturage ba Kongo mu Rwanda bwitwaje intwaro, ngo bwitwaje gucyura ku bushake abenegihugu b'u Rwanda. Uyu muryango uvuga ko iki gikorwa kibasiye abantu barenga 1,500 mu minsi yashize kigize ibyaha by'intambara. Human Rights Watch nk'uko ibitangaza, abantu benshi birukanywe mu mudugudu wa Karenge muri teritwari ya Masisi ahari hazwi nk'indiri ya FDLR, ariko ngo ntabwo bose bakomoka mu Rwanda bitandukanye n'ibyo M23 ivuga, ahubwo bamwe ngo ni abenegihugu ba Kongo bibeshyweho ko ari abanyamahanga. Noneho iperereza ryakozwe na Human Rights Watch bivuga ko byerekana ko abo bantu bateranirijwe Isake, ngo bimurirwa i Goma, hanyuma bashyirwa ku rutonde kugira ngo berekeze mu Rwanda badahawe amahirwe yo kuburana kwirukanwa ryabo. Umushakashatsi muri Human Rights Watch yitwa Clément de Montjoie abisobanura agira ati ikarita yabo y'itora akenshi niyo yonyine ibaranga yatwitswe n'abayobozi ba AFC M23 bashinja gukoresha inyandiko mpimbano. Kuri Human Rights Watch rero ibyo bikorwa binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu n'amategeko agenga ikiremwa muntu cyangwa se amategeko arengera ikiremwa muntu. Clémentine de Montjoie agira ati byaba bireba abaturage ba Kongo cyangwa impunzi z'abanyarwanda. Kwimura abaturage ku gahato ni ukurenga ku mategeko mpuzamahanga ndetse rimwe na rimwe akaba ari icyaha cy'intambara. Uyu muryango utegamiye kuri leta ugaragaza kandi uruhare rwa UNHCR aho ngo abakozi bayo batanze inkunga y'ibikoresho byo kwimura abantu batabishaka. Umushakashatsi ati UNHCR ifite inshingano zo gukemura umwirondoro n'ubushake bw'abaturage barebwa no gutaha, icyakora ibyo ntibyakozwe neza muri iyi dosiye. Human Rights Watch itanga urugero rw'uwitwa Melance Maniraguha Ndikubwimana yumvise mu kiganiro ajyanye na TV5 Monde ku itariki ya 20 Gicurasi uyu mwaka. Uyu yagize ati nta muntu n'umwe nzi hano, ndi umunyekongo ndashaka gutaha. Raporo ivuga ko kuva muri Gicurasi 2025 M23 yakoze ubukangurambaga bukomeye bwo gutahuka ku baturage bavuga ko ari abanyarwanda, cyane cyane bavuga ngo bwibasiye abahutu b'abanyekongo. Bamwe ngo bashinjwe babeshyerwa kuba abanyamuryango cyangwa se abaterankunga ba FDLR cyangwa se ko bafite imitekerereze y'itsembabwoko, birukanwa nta bimenyetso cyangwa se ngo bitanyuze mu nzira ikwiye. Human Rights Watch kandi ikaba isaba iperereza ryigenga kandi irasaba amahanga kwamagana byimazeyo ibyo bikorwa ngibyo bikubiye muri raporo ya Human Rights Watch. M23 itaripfana igasubiza, turanga tuze kubabwira icyiza kubivugaho. Yego, tunyarukire ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano nyemerera dukomoze ku makuru ari guturuka muri teritwari ya Warika. Ku munsi wo kuwa tariki 14 ni kuwa kabiri tariki 17 habaye imirwano ikomeye cyane. Tubwire byaje kugenda bite? Teritwari yahe byaje kurangira bite? Se ninde washoje intambara? Byaje gukoraho? Mbona byari no mu mvura rwose. Yego, ahangaha ni mu gace ka Buhimba. M23 yarasanye bikomeye cyane amasaha agera kuri 4 n'abazalendo. Ni imirwano ikomeye yabaye rero yongeye no gusiga M23 ngiresha ibirindiro by'abazalendo birashye birakongoka. Ibi byabereye mu gace ka Buhimba gaherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Warika yari muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize M23 urabyuka ko yari igaruriye aka gace ariko iza kukavamo ku ya 15 Kamena. Abazalendo rero kugeza ubu ngubu babarizwaga muri kano gace nyuma yo kumenya ko ingabo za M23 ngo zihari, bayabangiye ingata bariruka bati ibirindiro byabo bahungira ku musozi wa Kasopo. Amakuru aturuka muri aka gace muri Warikari. Yego, amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko nyuma yo kumenya ko abazalendo bagarutse muri aka gace ka Buhimba, M23 ngo yari iri mu mudugudu wa Rusamambu. Ahangaha ni hafi yafashe. Yego, aha ni hafi nyine n'ubundi yaho Rusamambu. Si hafi ya Kasopo se? Ni hafi ya Kasopo n'ubundi ahabarizwaga abazalendo. Yego, magingo yanga rero gusa amakuru aravuga ko abazalendo
yego basubijwe inyuma ngo bagarutse ahitwa Buhimba naho bahakubitiwe ariko yego kuko amakuru atangwa babakurikiye noneho babakurikiye bakubita yego amakuru atangwa n'abayobozi gakondo muri ibi bice aravuga ko imirwano kandi impande zombi zongeye kurasana bikomeye cyane amasaha agera kuri 4 binasiga M23 yigaruriye aka gace ka Buhimba ariko ngo umuzalendo yaguye hano ku buryo bukomeye yego ngo yahakubitiwe rwose havuzwa abazalendo 63 ese koko nibyo ni imibare ivugwa ariko n'ubundi abazalendo ni macuri 36 bahakubitiwe uze kumbwira nk'uwo mubare hanyuma umbwire mu bindi bice bazarwana ari banga banza abazalendo ari benshi abazalendo ariko ntibashira ni benshi cyane aho ni muri Walikare muri Kivu y'Amajyepfo M23 yabohoje akandi gace urumva ni ubuce yego abarwanyi bakoze operation baboza akandi gace ko muri teritwari ya Walungu uri muri Kivu y'Amajyepfo ahubwo byakozwe kwa kabiri umunsi wo kwa kabiri wabaye umunsi wo kubaza cyane kwa Rishon ku buryo bukomeye bya tariki 17 Kamena nibwo abasirikare bo muri iri huriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bw'Kinshasa ryafashe agace ka Bwenda nubwo ko aka gace ka Bwenda umutwe wa M23 wakigaruriye ku munsi wo kwa kabiri kabarirwa muri groupement ya Karongo ho muri teritwari ya Walungu mu busanzwe aka gace mu by'ukuri aka gace ka groupement ka Bwenda groupement gaherereyemo iri mu ntera ngufu uvuye muri centre ya Nyangezi iyi Nyangezi rero yo nawo urabizi urumva ibyo M23 iri gutegura simbivuze nzabivumba iyo uyu mutwe wabohoje nyine Nyangezi mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka hari nyuma yaho kandi wari umaze gufata umujyi wa Bukavu nawo wafashe ku 16 Gashyantare ibirwa no gufata Bwenda rero yabaye amasaha ya kare cyane yo kwa kabiri urumva barahanganye bikomeye abazalendo bahasiga ubuzima atari bake hanyuma ibyo byanatumye rero abatuye hafi aho bahungira mu bindi bice bitekanye nk'uko amakuru akomeza bivuga Bwenda ifashwe mu gihe uyu mutwe umaze kwigarura ibice byinshi byo muri teritwari ya Walungu kuko mu minsi ishize rwose kandi mike wafashe umujyi wa Kaziba wa Ruwinja n'utundi duce duherereye hafi aho ngaho muri Walungu harimo kandi n'imwe mu misozi igabanya teritwari ya Walungu Uvira ndetse na Mwenga twihuta cyane ikeretse iri kuvugwa n'ituze riri muri teritwari ya Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo yavugiye mu mpine hasigaye mu by'ukuri turebera hamwe n'andi makuru magingo nga uko ibintu byifashe hano muri Kabare yego nuko nta mirwano ihari ariko abaturage bongeye guhumeka nyuma y'imirwano yari imaze iminsi igera kuri 3 ihuza abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB aha muri Kabare n'ubundi ni hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu yego nubwo rero hari ituze gusa abaturage bafite ubwoba bw'uko imirwano ishobora kongera kubagwa hejuru imihanda rero kugeza ubu ngubu ngirimo abantu bagera kuri bake ibikorwa by'ubucuruzi n'ubwikorezi bikaba bikomeje kugenda neza ariko ngo biri kugenda gahoro abaturage rero bari no gusubira mu mirimo yabo kuko no ku munsi w'ejo bagiye bagaragaza ko rwose nta munyenge bafite ariko bagaragaza ko isaha ku isaha bashobora kwisanga n'ubundi bongeye kuraswaho rero abanyeshuri nabo bongeye gusubukura amasomo yabo ariko ubwoba ni bwose kuko hari n'ibigo bitarafungura kuko magingo ya ngaya ihungabana ngo ryaturutse ku masasu yavugiye hano muri aka gace hafi y'aya mashuri ibi byanatumye amwe mu mashuri afunga kuko amwe yaranarashweho muri ibi bice n'ubundi rero umuyobozi w'aka gace yagiye agaragaza impungenge zo kuba nyine iyi mitwe nka M23 n'abazalendo ikomeje kugaragara muri ibi bice mu bigaragara ahangaha itandukaniro ryaho nk'uko uyu muyobozi yahoze abivuga ngo abazalendo bo bari hafi mu nkengero z'ibi bice urumva hano muri parike y'igihugu ya Kahuzi-Biega ariko M23 bo bari kure bishobora rero gutuma M23 igaba ibitero byo kwirukana abazalendo bikaba ngombwa ko abaturage bahasiga ubuzima cyangwa bakanahunga yego ahangaho ubwoba bwo ntibwabura rwose nawe ari wowe wabyumva muri Kivu y'Amajyepfo kandi abasirikare b'u Burundi bongeye guhemukira abanyamurenge bari baherekeje mwuka byaramwe ntibashimwa
ibitangazwa rero ni ibihe? Amakuru aturuka i Uvira muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko hari abanyamurenge bahagiriye ikibazo, ni mu gihe bafashwe na Wazalendo babakorera iyicarubozo ndetse babambura n'ibyabo, kandi bari baherekejwe n'abasirikare b'u Burundi. Ni amakuru yatangiye kuvugwa ku mugoroba wo kuwa kabiri tariki 17 Kamena, aho avuga ko abo banyamurenge bafashwe na Wazalendo bari baturutse indondo ya Bijombo bagana Uvira. Umutangabuhamya waduhaye amakuru agira ati hari abantu bari bavuye ruguru barimo abapolisi n'abanyeshuri, kandi bari bikoreye n'igipoyo cy'umurwayi. Igipoyo ni igicyugo. Ngo bageze ahitwa Kijaga bahagarikwa na Wazalendo. Yakomeje agira ati barabafashe babajyana bari kubakubita, babagejeje kwa mwami niho batangiye kubasaka babambura n'utwabo. Muri bimwe bambuwe birimo amafaranga, imyambaro ndetse n'ibindi. Kimwe cyo abategetsi bo muri aka gace bahise bihutira kujya kubareba, nubwo nta kiratangazwa babamariye. Ati bamaze kubageza kwa mwami, abategetsi bajya kubareba. Bivugwa ko ubwo abo banyamurenge barimo basakirwa kwa mwami, urusaku rw'imbunda rwinshi rwarimo rwumvikanira i Kalundu haherereye hafi y'umujyi rwagati wa Uvira mu Kivu y'Amajyepfo. Urusaku rw'imbunda, amakuru avuga ko rwose ari Wazalendo n'ubundi bari mu bikorwa byo kwiba, baza kumishwaho amasasu n'abasirikare ba FARDC, ubundi bakizwa n'amaguru. Ubwo abanyamurenge bamanukaga Uvira bavuye ku ndondo ya Bijombo bikoreye n'igipopo ngo cy'umurwayi. Igipoyo se ni igiki? Byavuzwe ko baje baherekejwe n'abasirikare b'Abarundi bakorera muri iyo misozi ya Uvira. Nyuma y'uko bageze mu Kijaga, Wazalendo ngo bakabahagarika, bariya abasirikare b'u Burundi ngo ntibasubiye kwegera ko aba banyamurenge ngo babavuganire nk'uko bari bemeye kubaherekeza. Ibi rero ni bimwe kandi baherutse no kubakorera mu cyumweru gishize, ubwo abasirikare b'u Burundi baherekezaga kandi abapolisi n'abanyeshuri bavaga hariya Uvira berekeze ku ndondo ya Bijombo, bagera hano kandi mu Kijaga. Wazalendo baje kubahagarika babakorera n'iyicarubozo. Igitangaje, za ngabo z'u Burundi ntizabafashije ngo zibatabare, ahubwo zarihungiye ziriruka. Ubu kurari ingome zibabeshya ko zibarekeje zibarinda umutekano ntacyo bakoraho, zagera kuri Aduyi zigashyira bugere. Muri Burasirazuba bwa Kongo abanyamurenge bamaze igihe barenganywa, kandi barenganywa kenshi gashoboka. Urumva bakarenganyirizwa iwabo, bagakorerwa iyicarubozo rigakorwa na leta ya Kinshasa, ariyo yo kubarengera. So hano rero bazira ubwoko bwabo bw'abatutsi, bitubigarukaho kenshi. Yaba igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo ndetse na FDLR bakorana bya hafi n'ingabo za Congo FARDC, kandi buri ruhande rufite uruhare mu kugirira nabi abanyamurenge, kabone n'iyo bamwe mu banyamurenge bagikorera mu kwaha k'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Mu banyamurenge mu by'ukuri barimo abaminisitiri muri leta ya Tshisekedi, twavuga nka Muhoza Gisaro, barimo n'abajenerali nka Pacifique Masunzu, barimo nka Levis Rukema ndetse n'abandi bategetsi batandukanye. Ariko ibi ntibibuza n'ubundi ko bene wabo batotezwa uko bwije n'uko bukeye, manywa n'ijoro. Yego, ibi rero biri no mu byatumye rwose M23 na twirwaneho byubura intwaro, bahitamo kurwanya ubu butegetsi bw'i Kinshasa bubi, bakaba bagamije gushyiraho iherezo rya nyuma. Yego, tunyarukire mu yandi makuru. I Kinshasa yitwa Constantin Mutamba, nyuma y'uko yeguye, yashinjije Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko umugambi wo kumushyikiriza ubutabera ngo wacuriwe i Kigali mu Rwanda. Ni Constantin Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yashinjije u Rwanda kuba ari rwo rwacuze uyu mugambi watumye agiye gushyikirizwa ubutabera. Mutamba rero yabitangarije mu ibaruwa yasohoye nyuma y'uko yeguye kuri izi nshingano, arushyikiriza Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Uyu mugabo rero yeguye kuwa kabiri tariki ya 17 Kamena 2025 mbere yo kugezwa imbere y'ubutabera ngo akurikiranweho icyaha cyo kunyereza umutungo w'igihugu. Ni miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yaragenewe kubaka gereza ya Kisangani n'umurwa mukuru w'intara ya Shopo. Ashinjwa kuyanyereza uyu Mutamba. Rero mu ibaruwa yandikiye Tshisekedi,
yamubwiye ko nta dolari na rimwe rya leta yigeze anyereza. Noneho ahangaha iyo kesi Mutamba arimo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yayikomojeho. Mu by'ukuri uyu muyobozi wa diplomasi y'u Rwanda abinyujije kuri X yagaragaje ko rwose atigeze ntabwo yahisha akanyamuneza niko navuga. yashimishijwe Nyuma y'ibiri kuba kuri uyu Constantin Mutamba arabizi ibintu yagiye avuga ku Rwanda, avuga ko azanafunga Perezida Paul Kagame. uribuka ko yize gutangaza ko ngo yasaga nk'usaba igihano cy'urupfu ngo kizajya gihabwa umuntu wese wanyereje umutungo wa leta, aryita isezerano rikomeye. Ryatanzwe mu rwego rwo kurwanya ruswa, ubu rero niwe biri kugarukaho. Rero Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ntiyabuze gutanga isomo kuri ibi, avuga ko ari karuma, aho yanditse ko ari itegeko rya karuma ubwo yasangizaga iyo video, yafashe video ya Mutamba avuga ivyo byose twavuze haruguru, arongera arayipublishinga, arayipayinga. So Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero yamyeze Mutamba, avuga ko abona ko iki kibazo ari ikibazo cy'umunyapolitiki wafashwe n'amagambo ye, dore ko Mutamba ubu akurikiranyweho kunyereza umutungo wa leta. Minisitiri Nduhungirehe rero yanditse ati iyo populisme irenze kwanga abanyamahanga ingengabitekerezo ya jenoside no kwanga u Rwanda. Urumva ati bikugarutse mu maso nka ahangaha yavuze iki? Boomerang ni iki? Ushobora kuba byanditse nabi. Ibyo nk'uko byatangajwe rero na mediacongo.net birerekana amakimbirane akomeje hagati y'ibihugu byombi bitewe n'ibibazo bya politiki n'umutekano mu burasirazuba bwa Congo. Kigali kugwa kwihuse k'umunyapolitiki wo muri Congo wafatwaga nk'ubangamiye inyungu z'u Rwanda, wakwakiriwe neza, aho ibyatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe ari urugero rwiza rw'ibi. Ni ibyatangajwe n'ikinyamakuru mediacongo.net. Yego, noneho rero magingo ya ngaya Constantin Mutamba niba yari yabonye ibyo Nduhungirehe yatangaje, yahise ibyo byose bibi biri kumukorerwa ahita bigereka ku Rwanda. Avuga ko ari rwo rwacuze uyu mugambi wo kumushyira hasi bitewe n'imanza yaciriye abayobozi ba AFC/M23 mbere y'uko ashyirwamo mu bikorwa. Ahangaha akebo kaba kagiye wamugarura.